Hello, dear audience. Welcome again to Agora Victory School. Nkasubiye kubaha ikaze kuri Agora Victory School, aho tugiye gusangira ijambo ry'Imana, cyane cyane mu ntumbero yo kumenya ururimi rw'icyongereza, twigwiza ko amavokabulaire biblique, no mu ntumbero yo kumenya icyongereza, kuko icyongereza ni ururimi dukenera mu buzima bwa misi yose. None rero imbere ya byose reka mbanze senga Imana. Ego, Imana ndagushimiye muri uno mwanya mwiza abagiye kunkurikira hamwe nanje ubwanje, ijambo ryawe Mana ridufashe, hanyuma icyo twiteze ko ugenda ukirutunga ko muri ino si, ishimwe n'icyubahiro cy'urugendo bivyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi shima, amen. None rero nkasubiye kubaha ikaze kuri Agora Victory School, aho tugiye kuvugana kuri iri jambo rivuga ngo ubwa mbere ni ijambo riri mu Migani 18 ku murongo w'10. Ntiduteba. Ni ijambo rivuga ngo the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe. Ni ijambo rero rivuga ngo mu Kirundi ngo izina ry'Uhoraho ni umunara ukomeye, abagororotsi bawirukirako bakaba amahoro. The name of the Lord, izina ry'Uhoraho, is the strong tower, ni umunara ukomeye. The righteous run to it, abagororotsi bawirukirako, or run into it. Kuwirukirako ni muri sanse yo kuwuhungirako, or run into it, bawuhungiramo, hama bakaba amahoro. And they are safe. They are safe because they run to the strong tower. Kuko birukiye ku munara ukomeye, the strong tower. They run to the strong tower. Hama iyo the strong tower is compared to the name of the Lord. Nukuvuga uwo munara ukomeye ugereranywa comparé au nom du Seigneur, hanyuma abawuhungiyemo baba amahoro. Those who run into it are safe, baba amahoro. Ego, ariko kugira uba amahoro hariho condition, nuko hari ibintu bitatu bya nyamukuru. The required conditions zitatu zisabwa, ibintu bitatu bisabwa. Ubwa mbere no kwizera Imana, no kwizera Imana y'ukuri, to believe in true God, kwizera Imana y'ukuri, croire en vrai Dieu. Ikigira kabiri, to repent his sins, ko umuntu yihana ibyaha vyiwe. Hanyuma condition igira gatatu, third condition, ni ivuga ngo kujana n'Imana, to behave, so conduire cyangwa so comporte in accordance with zero cyangwa conformément au prescrit divin. Le prescrit divin ni ukuvuga ibyagezwe by'Uhoraho, harimo commandement n'ibindi bitandukanye. Prescrit divin arizo divine prescriptions mu cyongereza, ni divine prescriptions, ariko mu gifaransa murumva ko byegeranye, ni prescrit divin, aribyo byagezwe by'Uhoraho, amabwirizwa 10 n'ibindi bitandukanye nk'uko ijambo ry'Imana ribitubarira. Nivyo. Then three conditions are, tuwa condition nizihe kugira tube muri babandi bashobora guhungira muri wa munara w'Uhoraho tukaba amahoro. Kugira tuba amahoro ni kwizera Imana y'ukuri. Mu kwizera Imana y'ukuri naho twihana ibyaha byacu. Then first of all, to believe in true God, ubwa mbere kwizera Imana y'ukuri. Second, to repent our sins, tukihana ibyaha byacu. Third, ubuza gatatu, troisième condition. Third condition,
to behave in accordance with the divine prescriptions. Ni ukuvuga se comporter conformément aux prescrits divins. Iki to be in accordance with nico kimwe urashobora mu kibanza cyacu gukoresha to be in compliance with, byose bivuga conformément à. Nk'akarorero conformément à la loi, bijyanye n'amategeko. Ariko dutanze akarorero niho umuntu aca abyumva neza, aho ushobora kuvuga ngo ategerezwa kubikora yisunze amategeko. He must act in accordance with the law. Hanyuma kandi nk'uko nshobora kuvuga ngo he must act in compliance with the law. Hose mba mvuze ngo il doit agir conformément à la loi. Ni ukuvuga ngo ibyo akora ategerezwa kubikora yisunze amategeko. He must act in accordance with the law. Or canke he must act in compliance with the law. Twacumvise rero ko ari cyo kimwe, ko ushobora kubikoresha hose. Murakoze. Burya na according to naco kirashobora gukoreshwa muri uwo mwanya. Akarorero kuri ibyo bijyanye n'amategeko turashobora kuvuga ngo according to the law he is in order. According to the law he is in order. Ni ukuvuga selon la loi il est en ordre. Ni ukuvuga hisunzwe amategeko, nta tegeko yarenze. He is in order, il est en ordre. Ni ukuvuga hisunzwe amategeko, nta tegeko yarenze. Urumva ko naho according to the law urumva ni conformément à la loi. He has acted in accordance with the law or in compliance with the law. Ariko kandi according to gishobora no gukora mu ntumbero yaho uri kuvuga ngo according to his point of view. According to his point of view. Ni ukuvuga ngo selon lui, kubwiwe uko abona ibintu. Nk'akarorero according to him or his will. Ni ukuvuga selon lui tout va bien, kubwiwe byose bigenda neza. According to him or his will. Murakoze. Ni amajambo y'Imana. Twumvise kondisiyo zitatu kugira umuntu abe ushobora guhungira mu munara uhoraho. Three conditions, three required conditions. Ni ukuvuga trois conditions nécessaires, ibintu bitatu bisabwa for being received in the tower, in the strong tower of the Lord, where we are really safe. Pour que nous soyons recevables dans cette tour, dans cette forte tour où nous serons en sûreté, en sécurité. Nibyo twabyumvise ni za three conditions mu verbe twumvise, mu vocabulaire twumvise iki kijanye strong tower, twacyumvise righteous, to run kwiruka, to run into cyangwa to run to, twacyumvise twabonye n'andi ma vocabulaire to be in accordance with and so on. Nkaba ndabashimiye na cyane cyane mwe dushoboye gushikana ku mpera y'ikiganiro y'iki cigwa, ndabatumira kugira subscribe cyangwa s'abone, na like na partage, ariko tutibagiye na commentaire kugira mutubwire ivyo dukwiye gukosora. Murakoze. Reka rero nsozera no gusenga Imana. Imana ndagushimiye ko n'umwanya mwiza nabayemo n'abariko barankurikira.
ugenda utubwira ubuntu ibyo twiteze ko muri ino si ugenda ubituronkako. Shimwa n'icyubahiro bice byawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi shima, amen.